Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre ne yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina wo ba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre ne yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina wo ba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre ne yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a otemi a eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre ne yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina wo ba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya hye honom a ye sanyare wa bebre ne yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina wo ba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe enenso ayeda for fra chedi amponyankopon ode yenkwa ache se rade de menu mienu yenkwa eche seidia na sem nu mienu si yede na seda eni kabia ebe man yatena sene so de na yatena se Queen AJ Hipsy majimegwa ene yebedi twedie mu nkomo utwedie mu etesei ene ne jumedia me dem samwa twen ya chem se na de eja da wo ma miami ni maba Montum bu asemam yebedi nkomo yebe pensen mu ama utwedie ma enkoye no etimi akoye amaw
ama wo be ma untime mu adwuma ye wo mpam no ya samu waduro ama wano mama wetimi abo adwuma ye wo mpam oye oba nso na uni atenka wo mpam a ya samu wadupa ama wakoto am wanya atenka wo mpam umpe we na apede ubenya we so ahya na chese live on Kumawu TV anase home TV okoye Facebook ubenya dwumade nyina live Kumawu TV GH na wa like here page na wa share e amami unya duru so anu ama me hi na mo say yes queen wa ba me ba betio me ba mo wa kyerkyere me twedie mu ensem ama me twedie mu no etimi akoye sanso akoye YouTube Kumawu TV YouTube no Kumawu TV Facebook no na Kumawu TV GH channel so mami Kumawu TV GH ebrema ma ye be phone in na ma won so wutifie no wetimi afre na de wadwentre aba abisa ye eje na me pesta we eje me position nie mo nye mame koye Facebook page on a cut short was said ye pedogi and ye missionary and ye say last week ye tremo practicals ma won say yes ya tre practicals bema ultimate na kunyem edi che e ma che eyede so ye bema betimi atena kunyem edi twa ma ya tetwenka ye tremu ni nyina ene ye be tre foforo ene practicals foforo be baso live what I say ye be more style for different style ubetimi abo adwuma yie ewo empem uchedie mu etese program bia wona waso yasene ye di dwumade ebro live dubina heba sa enso so na Dr. Amuzu Herbal and Spiritual Center omone boy ye chidom dendindin ye pam ye di dwumade nyina ebro live and color and me say practicals bekoso enne practicals bekoso Virgin Prince ewo fiasa enso so na ya se wa papapi ye ma me papa bi anama fe no dodo no ene ono nso wa ha ene ye bedi nkomo ye be pensem ya topic no and say how to make your man feel special in bed. How to make your man feel special in bed. E kwan be so na won be ma ene oba tia o partner na ne te ho no obetimi ama na feel special wo mpa nya me ma nko ama nyina ka ho. How to make your partner kwan be so sign up position be na be ma na feel okay e wo mpem ene ye be show ne edi ho nkomo ye ntwe ya ho ne anja abo afọ nkrato ye ba ye be ton nkomo twetwen so numre dumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums oba ya fe hono mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya tuma atre Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo the essence kono early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na be ma se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne be ma na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejon ko fe nyumre dumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo. Eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums. Oba ya fe hono mu a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ya Ghana fo aji ya tuma atre Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejon ko fe nyumre dumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo
eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejongo fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic. Mauji hiyo chalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu. Ye na Africa he nyina yaji ya atum. Oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa. Enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no. Bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 Yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mauji hiyo chalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja bium wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 Yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fe nyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mauji hiyo chalo Yebesa mo bibia akọ abasronko ediaba Kumawu TV anase Home TV uchedie mu etise uchedie wu etise eye we show so uchedie nim na yeye pa enya dia na chese okope Dr. Amuzu ni bi anonom anase dubina heba ni bi anom ama uchedie mu aye kama ene me make up si aye papa ngo bi ankamfo me me amekamfo me to say me ye obi ankamfo ankamfo me me amese da akamfo me ho itu to na say je na me kamfo a ha ho me kamfo ma wizi makeover ene edidwa me esiesie me aye me makeups kama say ma wizi makeover omuna esiesie me ene ama manim eti jiran so hwe de we aye meti me dan me ya just say ene my oba mu me feel comfortable so person who call party engagement wedding bi na person huma wanim ye fese wo ye wedding wan kasa bride na mu no who pe makeups papa obi o ko we o ye no wan kasa no wedding crampo no ye ntwi nanim ye obon se na guest ho aye fa chan no yes into pe makeups papa dia ma wizi makeover ko fa no be twu wanim e wo waye frase na wo pia be man ko be say eh oba we na me ware no timi sesa asabre obetwu ani masesa asabre ko marizi makeover na wontiesi o so openkra nti wo ye young girl we so pe so osia makeup se ye wa chine wunya bia ye de akonya we ma numbers no and the screen so fa na friend marizi makeover na ka chen se marizi me pese me ba na me besia makeup se obecho kama opon ho ama certificate papa cheso abesia makeup se juma papa
fa number ni sesi ana friend no fras madam mabo maba share me makeup say na minti me fa enkobo me bra enya wedding enko party engagement we bia we program bia na ohia makeup papa o friend na baby power ho brase owodo e de ma o friend sesi obeje so kama number no na the screen so fa sesi na friend no na no enchonchon come friend sesi ya obefa young girl fa number no na kosia makeup papa yi and I say ya tremom how to make your man feel special or your partner, how to make your partner feel special in bed, how to make your partner feel special in bed. Say your ba, say your bema, how to make him feel special, him or her feel special in bed. And then on and a ba betro virgin or Samson and Anahima. Oh, Debbie the sexy lady, Debbie wa Mama feed Debbie Nina, Debbie Abba. There be her of a church positions now. And you know, I'm just every virgin, so Bema, Aquaba. Thank you. Apumbo Cordia. Yamia do Apumbo. Uche Diemuye. Ibia Koye. Uche Diemuye. Me cut him word. It's a mammy trade so. A yet deck. Ah, what you say? That's right. Or baby, any hall pepper. As a virgin, who born one basodo. Next week, Messi, they invite a virgin girl. And I'll be. Me say, me cut him more day. Where I come from, I dear Yamide chair, Coticassi, and a cotier wa, I cotier more day. Voter for, was I voter for dear? One dear cotier no huda. That's true. Okay. That's very true. And he, me virgin young announcement, my voter for member. Oh yeah, when I vote and you say yes, we grow need to that's all they man. Next week coach about maybe so just and for so dear say as and for so more it and it to me to virgin but you know so ba maybe sano am on so actually you yeah it say what mu e dey trade mu so be yeah bibiat ya come na say who Johnson kakra dey like ultimate easy yeah, I'm okay. I'm me my pomudi me I do things about my pomudi because what pomudi okay. And on a blood not me pumping call maybe I say because the heart pumps the blood to the head. Yeah. My head not distribute. Okay. To even baby I'll cut it. Okay. So what you say? Now, the more blood I pump, call cut and I continue your day. No, I think thank you. Okay. Auntie, take care of yourself. Did the year dear make quite answer one and I answer what baby or buy him up a baby or me. He is a Messia, a whole Fegia, Nana, Aquaba. What said did the year dear Nana Yasanka? Delight papa bi fufu papa bi banku papa bi mutu papa bi kwenkwen papa bi na yesa me fa wona ma be didie nana bibi aboko de last week ye hu the soon country about 14 Saturday nana okasa kase ama me so mo nte okasa nana ye slow ama omo ya kwa kika ya sasa ni enya hema okay ohima obomenima oh okay a bread pa oh batman nana pia nana Wotwedie Mu Te Sen oh sha many man stretch say e dey yi akasa wani ma stretch ni na say e dey ya bibia hye ye okay ela dem bia mo wa hwe the say me sisi ya say bibia da pass and so dey no cra che bibia na won na is baby a free bag wo sisi wo so a wa na ma obi akra nkasa wani age sa ye bisa set se cry we say obi am bisa se cry na ya wo na be you ho ano na pia asi so Wotwedie mu ko ya wona mabante na wo say obi am bisa se cry na wa akasa no wo yi ho an sexy debi kata kese ma ye na de na adai apombo ko de Wotwedie mu ye we ya sure ene mema ne so mo twa mo abetro mo positions papa o ma cho
di omo de bebe bia be ya mom nti omo send omo request ne bantam a e wo Facebook wa o be ya mom na mo to watch day me say na ye de request nye ba Facebook ban ko follow ye Facebook and like it and for comment ma sune obi ankenkan and farmer ye test line and so and the screen so with me afa na do adwentre afa ho dia me da bi se de mu pe bia style bia mu be bisa ni bia ne all for you dog yo edien yo ene obeye ni nyina mo virgin and ye din komo afa how to make your partner feel special in bed, how to make your partner feel special in bed. Ekwanya obefaso ama ompna oba na abema wo ne nete ehu asane ne jie ewo mpem anaso obema na feel strong ewo mpem nse ye wo etwedie ne wo twedie ba wo ne o partner be di twa ekwanya obefaso ama na feel say yes me feel special me shonko ene etwedie ayede eno nenne no se mi chema bechi mu ye edi amawa eno ene bed ene nana ya sewa ene debi na won ti ase a Mr. Chame kutu tina so chame na ene ye be chechi nsem mo hu beje se what masi ya kwan ya obefa so ama wo partner no e feel strong special e wompem. Okay, Debbie. Mr. Debbie. AJ. I said, Debbie, Dine Bow and Mutu, dear, Mumma, Husima, Emra, ye joy on brothers, ever 12 components. A bad man, Mafia Mudia, Dr. Amuzu, Yan Africa Hena, Yaji Atums. Oh, by a few honoma, yes, Sanya the Wabi, Nayawaya, Yagana, Waji Atuma, Africa Hena, ye. Mema hu iyade na esa enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no bema na sori a emunye dene odi ko ba na ase na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina wo ba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson ye jongo fe nyumre domnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiochalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji atums oba ya se hono mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo aji atuma atre Africa he nyina ye mema hu iyade na esa enti bema bi a o temi a ye kan so over weak erection no bema na sori a emunye dene odi ko ba na ase na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina wo ba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson ye jongo fe nyumre domnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiochalo eba mema hwe mudia ye be sa mo bibia kwa aba stronko mo fa nche ye mama kwa aba no maji so ame ye se ade de bia no otina ho che nti we program me rich into no otina ho che krampo a enye bone so ati ase ekeba ye da se ene day so o hwe nyankopɔ insha ye ba virgin yeah okay so no bubo de bidina am se enye de AJ me da se mechia ahwefo so mo hwe both Facebook, YouTube ni TV na nkasa so how to make your partner feel special in bed. Eso bia ni niema na feel special. Okay. Eso bia say your bow, say your bema. Eso bia ni niema na feel special. E wo pem. Okay. Enti
before metimi ama wa feel special so we me mpna we me yire before metimi ama wa feel special ese me hu ade a wo ema wo feel special o se hu ese me hu okay esi da se me bisaw okay na de bia meka ese me bisaw esi da se me bisaw so my dear empemu no den pa na ema wo feel so special metimi bisaw metimi bisaw partner metimi bisaw me partner okay bibi so ho a just niama e nice okay wankasa obetimi aye okay na aka niama ono aka cho say no na man feel okay e wo pem e ba so otina make na say it's be ma dey different oba dey so ye different ba nyankopɔ say mo mienu yi na say mo feel mo ho feel special e wo pem okay you need to communicate mon kasa so we are my partner empemu agro enye ho na yekɔbɔ mpae enye ho na yekɔkɔ ye hu angel okay ade ba kwa metimi ama emma hu se emema ye pema omoye naughty e won pem okay eje utie ni ye metio pa ye pema omoye naughty e won pem naughty na se chese naughty se o kan no akire ma me pese me chese enye ho na yekɔkɔ pe virgin okay enye ho na yekɔkɔ pe obi a osom nyame ho de esi ye di agro because otina make na say so there are a lot of things I bet me ama wa feel make your partner feel special I was see ye di agro ban oh se mo be di mo ho okay se mo niama bebre wo ho bet me ama wa apart from nia wo aka kire me oh partner so no de okay wo so ne nofo ho na ne e man feel okay okay obi so de wo ho aye ne kon obi so de wo aye ne sisi echi ni nyina ka ho. But there are things I bet me dia ka ho a bet me ama our partner feeling very special. Oh yes, sure. Virgin my membremo as oba na utifie na ya fan say ukunu ne virgin prince. Say there are some sports bi wo ho a so oba no onu hia wo mpem na ode je wa. Ebe mo wo feel so special. But just what ma say wo ho sadia. Se mo hia wo mpem na se mo mienu nyina ma dware awie. Ma pressure kakra bi dia fufa roll on bi dia ma rollia na ma bede dampani mu a there are some sports bi wo ho a wo ye be mai wo de ye me a ebe mo ma hu se ene de na aden eno na me pese na wo kire me okay me kire wo mema ho ene okay so wo ye be ma yes eti wo kire mema no okay. The sports a omo so mani mu wo mpam a oyi no kwa me pewa ma propose to you no yaka ye nsema nyina wie ya hu awie like yakasa one of the last topic I am meet me engaging obia me no ewo hoye sex okay esa utimi feel free any o partner ka sex ho komo edi atwa ho edi ekote na atwa ho komo okay it's Mr. Tibisao my partner, I want to satisfy you in bed. So then I met me a bet me a mawayo. Nana told us also nana bebem. Nana also nana bebem. They have what's the American? And memma dear. So person make a memma dear. A memma dear, dear. Was a simple human beings. Unlike Mama, we a little bit complicated. Nana munya simple. Oh yeah, very simple. Nana munya simple. Bema. Ne nofo ano ne nipples no very sensitive okay bema ne hwe say very sensitive yes you had your enti bema wo nof ne nipples sensitive okay ne hwe say sensitive very sensitive because sensitive because sensitive sorry pa feel Sandy mani nyina sure say hemfa de na oh unse line bi da ye hwe na se okay apart from say kote na nkasa eno de say eno the most sensitive way I wo ye ho but apart from that no so na so unse line bi da ho sa line bi na da ho atia bi no very sensitive pa my mama enti eno no o de tekrema no ko ho ma ya o eni o no wa kunye kra
Last week, Priscilla said, "Oh, the to major plot in you." Oh yeah. Oh yeah, kind of good sense. On go ya ko bisa say no why na fa misika no. Enti say one may two. Enti Mo nipples no. Your nipples no. You show one say that line. That line no. Any kotie na nkasa. O say simple for Bema. Kotie na nkasa they say no the age na o say. And na make a choose say no need the most sensitive. Okay. And only the most sensitive. Okay. Ni aka no de boa ma kotie ne gina mu pe pa. Okay. Ne ba jo te ne make na say. Iti Bema no. Asa. Ni aka ye kissing ni niam bia hwe ma me nka show. Wonim say ye mema. Oba se ne wotie kra ma ye ho timi sorry. Okay. Iti oba se ne wotie. O figure cry. Metimi hu oba wo nakedness. Even ye hu nakedness cry. Eje nya wo wan say Bema timi hu oba wo abonti wa sha atare kama. Okay. Kwa na ne Bema sorry. Ya picture say ne wo nakedness better. Me ba jo otin na make na say. There are a lot of things obetimi aye ama Bema ne ne agi wo mpam. Hwe even kasa kra wo kasa kire Bema. And on say ma mo wo sexy eye. Okay. O kasa o senia o be treat Bema no kra fa ni nyina ka ho ma Bema e feel good e won pem. All right. Look o de ye drew details ne say ye be ka ediemu details na ye be kire niam Bema bi betimi ama wo ama na hu so o chale we wo ye me a betimi ama ma feel good e won pem. Iti oh possible. Me possible. Watch it 3. Match 3. So on nipples. Mema. So we are talking about Mema. On nipples. Bema bia ne nofo ano no. But Mema ni bi so say. Omasu say no. Omasu no. On say Kev ye yi wo ha say no. So your banado touch your man no ketu ani bi and a fa ketu bi e man yesterday odi run asum e di hu from market to bi agu na suma dan no waku no eno so wo ho wo yes ani nya na do nsan nam ne tim kakra eno so wo nsan nam ne ko achi even mu di mu ho kra kasa mo kasa okay groaning obroni friend groaning and as a morning o Bema diu na wo gige hu okay ana Bema diu na asa wote de okay asa wote yawo wonim se Bema diu na ohun se wo su a eno kra man more vim means zen me ade agro ni edi na ba premier ma beso di ade oh da bien se un se ma bi wo wa eye ne de no da ne ni su ene enti no osu no ogige hu no osu no ogige hu eno sakra sama Bema feel so good okay e wo mpem enti nyama bebre wo ho a ye betimi aka ho a e ma ni Bema e feel very special se ba ne man de ne ma de virgin to na na ebeka na hema na hema virgin akasa wo so kasa bi e kwan ba nso na wo betimi ama wo partner e feel special e wo mpem motempem na mudi mu ho kwan ba nso na wa ye obey na events wanya virgin prince say ya kwan ba nso e na wo so wakoye obey infa na Bema no so a e be ma ho asisa no wontem na so fiti ya na wa ye den na wastati bi kura mo pie kakra mo ba ye ono kakra ye tipsy okay mo didi nkomo na afi na akofa ana no na de oba na ro no bi a mo ho kura no mo didi nkomo na won na nam no ho o se no abodi mu kakra okay wa so tese abodi mu kakra okay sana nam no fi hu no wo so ano e be bi wo ho no ma na ya yire ye be so yi tiger afi no wo be mia onu fu ni nyina had na virgin siri afi no be mia na se poki say also to boase okay no for no do nsa se no de ahye no for na se ano no na wo massage no na kaka bosa oba no ho ma bosa no yesi obubu ni mu okay so atiase okay nti wo bubu ni musa no oba no start no bosa oye bibisa na afi na okobusa na se ada ye odana ada no so obusa se ye dana okay ni kwa se o kasa
Into no don't sabako. See my senator say, I'm mobile. Let us say, I know na, and the slim wa. I say, Kaka, no, baby. About a moon bedroom, now Fena. Over far from Nabesh, there will be a did up and I'll be far from a very sure because I say, and think I know about okay. And quite so fun. And Mamma need be far from all of them. Oh, none of phone because the onion or horn whenever also I did one ma. Oh, yeah, you be kid to have put you off. Okay, man, you was sad to know. I did keep 2 bit near day, put 2 off. And it's that time and go 4 phone and go bed one. Okay, baby modern and 4 phone any day and call. It's the Madame Panasona and of a mass your feelings that I will look from by. Said the Virgin Castle, you want me, yes, she had the air. Okay, baby walk or no for now. Just said, put your swab no crack. I saw no. I saw touch a man and a man. I said, call round it, get to be well, and yes, a chance a pocket. Ah, was over now for no. I read. Oh, no, Cacra, not to was now say, no, my dear, and Cacra, so I said, yes, I know so bad. Oh, no. What were ye ideas with water food not share? What I what can you know, Bungo said. So be the catch my so true. Ah, so to find out. Ready. What's a baby when you see ya? When you see us, so no, must say, so we didn't touch my head. Now, what's on your competitor? Hey, who savage? All can one come. What's in an Ishan and Ishan? Then you is so visual. I saw Barbayosa, more don't. The member I'm your good near for. A member I'm your good near for Necajasa, and your man, dear moon. Can you pass and come over your 2 baby? What I say? What I say? Was it? No, he. Oh, Mokumo. Oh, Jojo, no. I saw ya lay as a more beat here good no. And the man, no, your feelings no. Or baby, what because it's soup. Oh, Bearman. Or baby to make a chapel myself. What the feelings were. So what I say, it's a woo soon. So what I say, for no bad officer be away to me. Who are Castle Swat? What's also baby up will be away to me. Sunday share the A and day. So what I say, as a baby about what him, who feels that be a sea. Oh, Sasha, my day, my feelings. Okay. Bet me a can't crowd or so, Bema dear, no bed to was it, and enough in Mianacasi, and then no kissing. So now for baby boy, baby kissing or Chinapon, no, yes, so what I say, Virgin. One day the phone which one day baby, yeah, the catcher, almost made the farm which, and then I made say and some more. Now, I heard the own say, a bad damn pound. Never Virgin Castle, we put him more than a city, yes, so we go here. Now, and that's my faculty. And Faco and no Coticassi number beer, only so do we are, the way you'll be an old day. What is your penny? So when you do cry on what in Sakura, ya was an old day. And yes, I could tear so but it was a new room so no, I come. Or Bebra, Sakura, no, so what who was so sharp. I said that channel. They didn't. So I said, Dinner Coticassi of Panama. Wotwedie Mu Te Sen yeah most of the my program we adult only mpanyimfo program 10 to 12 de na akra de na wada 10 to 12 de na akra bia da ti so obato nchen na won na ya kanetiko obeko school china Monday into kanetiko no nkoda 10 to 12 10 p.m. to 12 a.m. by now akra bia what's akra bia da this about TV one on na when a tick on a fan question them na on koda because away a mpanyimfo a ya so mpna twen ya warefo en common enyumrei ye di yenyi test ne bi free one na sha ne so ma me say Dr. Amuzu wa ha a oni e baba be twetwe nkomo afa mema mo yare anu adro mu nya bi no Dr. Amuzu ba be ma mo ayemre so le ya na ati atofom say tima Dr. Amuzu ba be cheche wonu ama won adura wasa wonom ma betimi abo atare nwa ni bi wo ho obennom ama ba ma na gina brane o de kwa oh Amuzu jail time aw
mo be jo time kama so open the 6 hours across so when doctor I was in the car and I said we had to call outside and found my inside as I will cool you the yes ramo amuzu jo time amuzu yirima ni nyina bi wo ho oba be chechum ama won sansona dubina heba for enso so wo fie ha omo ba be cheche be ma sisi yare na ha no ba uni atenka oh dubina heba e wa ha ma omo ba be cheche mo hu nnura e wo se wonom yenyi test ne bi enfiri wo na yenko ne ani omo mu ba ko entwetwe enkomodie mu edin ye pan o say hi lady, I'm facing a very severe problem. Always my partner complain a lot when we are sleeping. I have taken four to 3 ladies. Four ladies. 3 have leave me. All of them same complaining. Please, can I get a medicine to reduce erection? Virgin. Yeah. Where do you now? Okay. Who be in and one my okay. Opoku kodie offense or pedro bit me. Ama erection no. Swati. That is opposite say ne court no anu edent no o pedro senior Dr. Amuzu ne do na e ba fo wa mo maye hu na se mo be mo maduro amo omo be ma no so ate amaya. I'm watching you live from Akontombra. You are doing a good job. Thank you so much, sweetheart. Yankopon ensure we pa Collins. Good evening. I'm watching you live from Obuasi. Thank you so much for watching us. Nanaya from Westland, Accra. I like your program. Keep it up. Thank you so much, sweetheart. Yankopon. Sure. My voice notes na mo de ba ni ntimi emmo nti yesramo. Voice notes de ntimi emmo. I just all send out test at the my kama. Wow, I like the program. So sweet. This is Latif from Tamale. Okay, thank you so much, Latif. Yankopon. Ensure we pa. Mama de mo face phone way so ni phrase so. Ye di kan say e test nko a. Wo betimi asend o test afa so aba ma ya kenkan. Ama Debbie, I want you. Ye try I want ye java for kato. Ye ba mo de mo di abanyi na ye be kenkan. E di amam kama ye try on mercy see. E ba me ma hwe mu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina ya ji ya atum. Wo ba ya hwe ho no mu a ye sanyare wa bebre. Ne jare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye. Me ma hu ya de na esa. Enti be ma bi a o temi a de kan so over weak erection no. Be ma no sori a emunye dene. Udi ko banasi ya na adwo the essence kono early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na be ma se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwi ye firi honom menne ne be ma na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yasuye ni wo Kumasi Tafu Club 600. Ye juma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ye juma ko fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic. Mawuji hiyo chalo. Eba me ma hwe mu dia Dr. Amuzu. Ye na Africa ha nyina ya ji ya atum. Oba ya hwe ho no mu a ye sanyare wa bebre. Ne jare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atre Africa ha nyina ye. Mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banasi ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwi ye firi honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yasuye ni wo Kumasi Tafu Club 600. Ye juma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ye juma ko fe nyumre lumnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic. Mawuji hiyo chalo. Ye besan amo bibia kwa abashronko ediaba Kumawood TV anase Home TV. Kumawood anase Home TV. Uchedie mu etse mu amu pedro no dubina heba aba ene dubina heba nie eba abetwetwe nkomo dubina heba opanyi kese eno ho aye fedro sana manika so manfa madwen mo manika on
ese saa na meba ne ma ne kan so ma mfa ma adwen ama wo mu wo ba ni nyina ne yebo abaso ba nwa ye fe but ma mfa ma adwen ama wo mu wa fa adwen ama Debi why are this one for adwen ma mfa ma adwen ama da ga na de na mo wo de mai na de di kan no it is so so ba bi se onya atenka o so onya atenka Mavis se wo hwe ya edro dubna pi heba capsules no ebema wanya atenka sene last week ye ba ya na ye ka se edro wi oba onuma ba bia watenka no akoshi bia no osabinya wade back se bema no ato dubna pi capsules na wanum ama no kotimu ayedin ni sisimu ayedin no na oba no unsusu unya dubna pi heba capsules na ohutimi sisi uhusu saa cheso ohutimi basa eno na wanhwa amumienu mu kisi mu ho ambo wie na manu nyina papai manu nyina itimi papai se oba via ma afiche se ende na wote no wanya dena amana yeden abroso enti adofo a omo ehweyem da no ye ba ye ka se wo ye bema wa ye mre ewo empam afei oba wuni atenka ana wo mu a yade koku ha wo mu koko no send last week me can say eya maman e dole we ni pedue ma na asisi ntini mu kwan asisi ntini kwan moja ni ntimi ni afusane enkoma enti wo sana na de yade bebre na abro wo ho bi wa no obo ni minimum obi wo so na ni obitima posana ni a obi wo so a koko ni nyina yi koko na ne yamu bom kru ni nyina yi koko na afi obi susu wo so a uhu ade no ontimi enhu ni ye aso wo ni ye na abeso ni sisi na ni sisi no se sisi no enya ka no ho pe ebeye den na watimi aditwe ubetimi eden entimi se mpo we oba akra na ukunu kra edi wa wontimi ni ye na mabre da no me de me ka se we ye bema na se unya oba o se utimi di ni ye ene topic a wo kan say ye so person oba ni hu sane ni ye pa na wo oba no wo dware wie no e bi edura numre sei na se wo aba mo ho a o so na ukudware first tu wie a na wakoda mpa no so wo dampa no so wo de bo hu naked na fa hu etwu nufo no ano ni na etwi mpa no so na wo twa no so etwi ho na wo se de niema bi be ba hom ni nyina na di se wonya dugina na betima ma ho anya atenka no bebo enti satam be ma no so so bia mi dware enti mi wie ya no na chese oda ho no se ne eniema siko na bo se eno an se ne koti so wanum dubina pi heba capsules ya koti su be sore agina so na wanya abotire adi ne ho agura ma esane no koti na mfa nkohyem street fatwitwi ade nanim kakran na we so odi shim no wayi ni nyina na yedubna pi heba capsules untimi nyesa because etwedi na yedi no eye ahoden so ka ho woni stamina untimi ni owo so okọ kakra bi no abre dubra pi heba capsules wonu ma ema wunya ahoden ubetimi akọ obi wagina na so 30 minutes non stop na watimi akọ almost be say 4 to 5 rounds na so you oba na wakwaji obisika na se nipa no over 25 minutes na wasa akọ 5 rounds ka we say sa dey ne dey ene o wadwuma enti emema omo ehweme ene ema a omo ehweme mesro se upese edinu eye odede a eye dubra pi heba capsules aduro no enie enye enonko aduro we eye ma obi a wo asthma obi a wo osa aduro eye ma empo ema na mo pe yefunu awo ba munya bi no aduro we nyankopon ani hira so ema Canada D4 no Canada D4 no nyame ahira aduro isu ade ama no eya na ebimu fra omo se doctor ana osofo adenti ana aduro baako esa yade bebre enam se nyame ahira aduro isu nti no enya aduro bi akeke dabi aduro ahosra wum enti no se utimpo na ya na se wunya aduro dubina pii na ebetu na se edi afiri ho abo amanfo bebre ama ene
omo say ye pedro de beboa de beyi wo ha nyina na eye dubna pi herbal capsules enti se wo hwe me utie me ba bia wo bia no dubna pi herbal capsules no dwuma edi no ebro adwen ene entiase so FD agiatum o hwe ho kra na ewo FD agiatum na se sabre ebi obi hwe me na nsema me ken eye ne de opese ye boa no na ye tu sa ha no efri ne so a ye number no eye 0546 52 56 62 0546 52 56 62 0546 52 56 62 Dubra P Heba capsules no say ana etie nti mesrawo so wukodwa so na se ukoto ahwe sene aduro no etie no se ote aduro ya no a obo se krata ehye ho sei ana aduro na nkasa no menyi aduro na nkasa na omu ehu aduro no say ana etie say mame fan hwa meme camera nim no mu hu ne ye say ya enetie u kopa u yi free box so yi free box no na enti say ya ento enya no bia say enetie Canada ni Canada D4 ni na dro no say ya pepenetie mo packaging is very nice. Kama na adroi eboa amanfo bebre. Eye dubra pi heba ebi mu ka se nyensu ye ka dubra na ebi mu ka se eye dubra pi heba capsules. Eye capsules eye topaye. Tetena ye ka be ka ne se topaye. Enti topaye no sei ana etie. Enti so wunya bia ebeboa yade a etu na ase de eye bebre. Etu minim yade kura hawo ana minim yade kura tetewo na ya na nkrofo pi freya asema omo eka ene se adroi obi wo ha wo fra o se ya na baabi a me won minya bi nto wo de se baabi a wo no o freya ye betimi baabi a wo bia wo Ghana ha ene se bia monone ana wo tie ya krofo fro so a ye betimi ayede asende aduro na abro de hia ne se ebi aduro dodo hia na wo so wa sende mobile money enti no send ya ye be yemfa usika enya dia ye be fa usika edi enti no se ebia mo so amowo pressure any diabetes fo nyina no edroi eye mamu e ma no so amowo menstrual pains o mu bu o mo nsa no ma ya se ehwe wo mo no ya wo no eya na eya enti oba a wo hwe me mesrew kope edroi bi se menstrual pains pa na e ha wo dia ene waduro ene dubra pi heba capsules dubina pi heba capsules number no send me kan no number ni biem 0546 52 56 62 0546 52 56 62 eno ene ye number sa obi pemochira kwan ahemfa no se obi peyechira kwan a ye wo eye Kumase Adum Railway police station echi baabi a ye dey force no aba no eho ana ye wo nti so duru ho na okase ope Canada D4 no sofo prince a obia ebeden ebechiro so wo yira nso so ase na me kan no number no wa free 0546 52 56 62 ye number wa cha kwanya na chese wa free number na fufu oko pharmaceutical shops bia ubenya edroni bia so udu baabi a bedru bia wo dey so wo mpe me kwa ha number na the screen so fa sesi ana Fred dubina from a was a dog ehemfa na wo mepem adro ni bia to ebo ne da from obobo ne kire kwampa okra beka say adro na afuse kopa bi na ensa wo yare kama dog yo eti bra me de manusi se ebia upebi Kumase ha uko Dani Heba osa ebeka bi afei apidank misty omunyina ewu imrom KNG Heba ewo imrom Abidjan house also kwa Coronac ewo Ashtown ana Fred Mens ewo KU Samenko Ash Bruce Heba ono so ewo Bantuma ana afei information center bi ewo Railway police station echi ho ono so ukon ho a edrei onsa ebeka oboase smart Heba ana ojo
heba ojo heba and smart and smart heba o boase kwa on sabeka na fe positive radio so wo edwo so ene baby biala ye to eduro bia brekum so yo yira akora fa number brekum newborn chemicals na sunyanfo so momfa mani nkire green light pharmacy ne museum ho so okwa onsa ebeka bi ewo ho etimeda tifu nyina ase sene mekan se number no na edao tv no so betimi afa no wa friend 0546 52 62 and your number yedi juma na no say obi frɛ na o se nani agye ho pa o bra wo hwɛ wa no ma ne ho sane o hwɛ nti ebia odi for the number but chenchira wo hia o number den so show ya na fi no wo show me na no sane ene na che so hia bi bi na ya le dey am catch up the mama ni be na wonu se ni pati mi show bi mo no sane ene wo yale dey na fi eba capsules mo ko be na mo no na mo am na nyi mo ya wie ni nyina enfro Canada D4 no edru Canada D4 na erade yi ni fil Canada de ne bag na ha se omra no mbeboa na onyi amanfo yare wanyina efri wo emfa emaye no monkope na cha kwan na monfa number na monfrɛ no ofra wo se me pedro ni bia dro na esa yare ahodo bebre no mami bi na menom na ensam yare nyaminti ebeto so for ye chia ye pa nyankopo insha se wo de dubina P herbal capsules edri abreye ye twa ye homra ye ba ye beto ankomo twetwe no so da bi wa ha obeche position no Facebook mo comment nyina ye bekenkan edi amam ye twa ye homra eba mema hwe mudia ta muzu ye na Africa he nyina yaji ya tum oba ya se hono mu a ye sanyare wa bebre ne yare wa ye ya Ghana fo aji ya tum atrin Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema na sori a emunye dene odi ko bana se na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne bema na mpeja biom owo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejo go fenyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwe mudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tum oba ya se hono mu a ye sanyare wa bebre ne yare wa ye ya Ghana fo aji ya tum atrin Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema na sori a emunye dene odi ko bana se na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne bema na mpeja biom owo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejo go fenyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiochalo eba mema hwe mudie ye besan amo bibia kwa abastronko edi abakuma TV anase home TV jumedie stronko ya to ne din se uchedie mu etesen uchedie mu no etesen eno ne ne nana ya se wa ene Virgin Prince ene the sexy sweet Debbie ye twetwe ho komo ene practicals bekoso practicals ne de ken ane ken bekoso e wo dem live star bay na wo pay me see Facebook page no mon fa mo comment no emfa wona mon chai enye sa ye ntimi hu nya mamo medo mon koye Facebook o kuma TV GH mon like it na mon follow it na mon share video no uwi anado comment na to eje ye pese se ne ye nyina yesua de ya adesua na ye nyina yesua what I say that be sister obi a mo pebia no and all for you obeye ni nyina e de ama mo kama nti esemo mon koye Facebook wona chese comment na mon famfa wona mon fambre ye bebie phone lines no so atuma ma wa utifie no
wait me afraid wa drink try kama ede aba virgin okay this is here eje yenko ye drum pem a ye ba bedi ye drum pem no ye ba bedi oba ne dam pem no okay mesra wa o kompem a make sure say wadware ama hu aye hia enu kura aye appetizer so because appetizer obi ni ho obi ni ho a okọ ade a enye hwiam okay so wadware okay na wape mo mai wape perfume papa bi oni perfume kwa roll secret papa bi na odia splash wo ho keke ansakra na wan invite be ma na amana ben be ma no so so ono so dware oba bia so mpe o be ma o dware ya one ne ba beda na saint wo oba bia mpe ti na ma hwe Ghana for yempe sadewe oni oba kodema make sure say insure wo munchen okay wine be wo munchen opekra pe ice cream opekra pe grapes and I say my friends say grapes and grapes opekra pe apple bi okay na chicha apple no kama it is so opeso spicy apple u di u yire and say u di u girl no now the apple bi ato nenum now the strawberry bi ato nenum u di no o yes o card no na u di no or the ede any yaw nyina no the we apple no and say laka we do akọpa apple ya tire ari jo laka o be nyina wa don say don e do akọfa ire ti o ka kan ye meme yo kan de o kan me meme nyina na yesa won wa sheda akwa me amex ne mama na ye kire mo omunim enti omunim enti na ye tro say na Ghana for mema okay enti na ye ka tro mo enti na ye ka tro mo wajin jola ka yese motifutai ene kura no wa bibia no wa ba so no afena ko fa grapes ase e de ende o de ye de wa bibi yi 1 2 3 amex me ye pese ma etiefo hu say niama bi sa no na obema ama empemu agro no so wodi wo yire ana so wodi wo kunu kote no ama na ye de okay enye be no wa wi no mu kura bon wa wi na wa ka chichu se na ohun be ma de normally say mama mo tip we say o call girlfriend ho and na ko spend the night together na so ni oba na mo ba beda e wo dan ba kuma first thing so wanum jola ka say de na ya say we kana ura washroom na wa pepest na the brush kakra na the afefa wanum kakra say e kire mo nana omunim look ma ben ka asem bi kire ye mmema no mmema mo no mo nsa e koda mo yere mo e kurase niama mo njaisa hwe be ma bi so wo ha wa no mo nsa seden o mie na no mfe oba na no da yes because I respect your ban say we hu say oba on pensa me say da wonim say now you want sir just on oba na aduna wodi timu wa fa ba bia mix ne mama no so what I say it on oba na fa no be just obe proud so what I okay nti ye nkasa nkyere ne ono wa adwenbone so odi kwa problem ye kyere obi a ye kyere obi a one ne guy e wo relationship mo one ne yire e wo relationship mo na wo pese omo twedie mu no eye de na ye ono akotwetwe bi a odi kwa konsi oba so de ono na asam omo do so che omo ntwetwa bi okay ye me pese me chen say niema bi wo ho a wo yi a Idris Oche what a nice program Facebook and the fine Yankupo inshallah Ofosu Kingsford lovely program. I'm watching you live from Continency Facebook money be your positions na mama na mo na ma kire won dey okay enti me sere say empemu agro no mo ma ne nye de okay empemu agro krotidie ne atwadie no me sere wa okay we dware wi a mo mienu nyina mo smell good no okay na mo drum pemu a look obaby wo ho a ohun rosa she toma toma emma bema yen hye toma kran fa mpia bonti o toma ne yen hye wo dem e de kire wo guy okay hye toma okay ebi mo friend tasba okay kan sha tasba na o hye toma na okay na wo di ni na nanim okay ebi ano sexy nice way bi a so na be ohun be attract thank you o de on ba dem no na wa hye sha toma no
now didn't nanim. Asa wudum TV. Asa wow peja de bi wo from. Wapu tu kakra no. Nia wo ye ne se wo frefre niama. Mo do dem wi a mo ye foreplay ye ade a ye soso ye hu wie ansa na agro na baso. Se ne amekan no manie me bi nka wo yenko kodi oba na ensuo kra ni mo ho na apple bi enka mo ho grace bi mami nka mas na hima mami na hima na mi nka masem wie enti what per fruit bi e dia koho enti mo di mo ho no na mo odi what peja ba ko bi o perfork bi wa peja ba ko bi dia to na boss wani je na ma na numu yi wa je tretot wa boss wani na numu na emma na o shi omo no e bia na mo nya romantic nya member mi shi omo member ho adwuma na me ye so what say enim ni omutimi ye den so what say enu na ma me kasa okay enti na me ka kire member ne say enti na ye to member say pa na omudi grapes ekọ ayisu say mi yiwe na me ye bi ana red u put the word mu no tie u be yo ni yi member te gina won ma enti na ye to omo ana Debbie can Debbie sister be ma ni nim ya wo ba no u betimi aye to spice up your relationship no ba no ne bufu afu a no ba owura de obi egwa gban chese de mo be na aputu wo so so enu me ya sure say enu nti na ye program ba say ye na mi nkodu so bitimi catch nana hima say enu nti na program bi say wo ni educate me ba de na kire say say kamo ya ba wo kan say de ase wo mo ye omo so mo nye okay mema no me tu mufu ye tu mufu mesramu oti ye me tu mema no fu say empemu agro no o ma da fadua obeso ori man kotimu ye den ya ba Suleiman please the host lightwear and the show some things ya no so ne de he mpacho ye ni lightwear bia ho ye kan light as middle yes 9 to ba ukura dem atade aye so da eno ho asem na ke bi na se da bi no da bi se hwa ne de no nye light odo light bi ani ha mesrewa ade no so ye di na kono obi wo so obi mesre na osu tu omofu I will be what me jiro beti no one kan anyi ma wona chese wo to nso ko ade so ye di na kono na watch say mami chiro ase na ya so ho me kurate ensem a wo Richard Ajamai eso ochia na Richard eso ochia oso ho me so ma no oso ochia pa so emema no look oba na ekase what it means say be me bi enye na adwuma yi okay because as na hima ni o kan nyina what means o kan passionately yes it means say e ade a won hu say mema ni bi ye o ye mema ho adwuma enti no onimomo se ne omo ye but mama nkan kire mema ne say hwe ontimi mfa se ne won expect say oba e share with jene ni nyama bo won enum no enye se wo kokko share o partner na wo so wakowe boss wa umpesti unya hwi na wo de akohia oba what kind of oba na nkisi wa wo si oba na mpekisi oba na nye romantic onya romantic aha emma bebromo emma bebromo mpekisi no because of the kind of scent free emma num eba intimi so person emma bepekisi emma de promo pekisi no kissing the spicy up say be ma bi wona oba bi wona excuse we dem fa nchem wotimi yim from ana wo hwe oba ne wo person ohun say wata what kind of man is not human meeting? Oh, timi yes sir. Timi yes sir. But one way or the other is spicing your relationship. No, there's nothing spicy about it. Wait, that's spicy. Wotwedie Mu Te Sen
I just so mama say any you say adia miss. My say adia. You go commercial break ma. You ba fetch me some way. What's say ask me ya No, the metro right by us. Okay. You try on bra say Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum wo ba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo agi ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunya dene wo di ko ba na ase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye prostate adwiri ye ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejon ko fe nyumre domnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic. Mawuji Hiochalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu. Ye na Africa he nyina yaji ya atum. Oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ye ya Ghana fo agi ya atum atrene Africa he nyina ye. Mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunya dene wo di ko ba na ase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuye ebe obi ehweme wanya prostate wakoye prostate adwiri ye ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600. Yejuma from Monday to Monday. Anopa nonson. Ejon ko fe nyumre domnifa. Dr. Amuzu Herbal Clinic. Mawuji Hiochalo. Eba mema hwe mudia Dr. Amuzu. Ye na Africa he nyina yaji ya atum. Oba ya hwe honom a ye sanyare wa bebre. Na yare wa ye ya Ghana fo agi ya atum atrene Africa he nyina. Ya betai amobi bia kwa abastronko e di aba uchedie mu etise ene yesuya de minim se wa utifie no busuya niema foforo new things nko ana ne busuya ye kyeremo empla twen no niema bebre o ma wo de bema ema odo no so ema odo eye anika enti yesuya de no so na oji aduro Dr. Amuzu wa hasan so no obesima papa bi obesima menka ne ha ene obaya wa bonani acha mi so de ene bibia ni amintwa so ase menka ne dodo enti wo de mentwa so mecha so menka ne bi mo obesima papa bi am so on wes menka sai obesima papa bi papa machi awo eji maji uso abokode mi adom nyame dum okrokra kaka sa do dia bedu ni Beneza yo ene so siken man na de timeche ya mi dia besi ani mu besi ani mu ene uwie ana mi ame so na de so ye di twedie mu nkomo ena mi bronya ade no so de necessary hia me ye pa eni new year ade ni nyina se birthday so ba ye kika ni nyina ayemiensa nso ye ko na package so yes abas ma na de na mo ade ma ye ene e be ti ahwefo nyina okay esanse wiase ayeti ade nyankopon de kai ho no ma enipa e honam sisi e honam so no eni say be exercise okay exercise okay na the best apometritne wo ni se be ma obeditwe waja say obeditwe exercise kesi e wo no etwedie so obeditwe okay ibie no ma bitime ibie nze edie exercise na eboa nso ma otretne wa pom okay timeto me ma fose ene ma enhye sanye me nyina nso okay ene nkomo na so betemu ye ketu bi okay nti ebeti se omo mo hwe ye no ye ka asem omo fam aba no na omo fam to omo fam nse ene me bebre ko nanim ene me bebre asesa first na obedi obia na nti se ne die no
ene etwedie no asesa tidie nso nsakra ya abem ntina bibia akọ n'anim eno ntina ama ye hunu se kotie bi mu nyade ena ama ya tise se obi hu bantem first na sa ne nyina ne yenim odi ane se okunu se koda ho no wo se okọ aro dress to otwe me na me ba ene de asi free before play ebe mia ye hu nti edie ne tactics abe ni nyina mu no so no se usua bibi efrim wati asinti anadwen ebedi nkomo ketu abi ewo yare a ema yentimi ene ye yerem ende yi ena saa yade a ntimi mama na omukrom indi omu yi ebi ameka se etwedie ene kotidie no utimi di ni ya oyo ba wadwene moti wani mu so te ne sanso biye wadwene mu oni ma de kontia se ye fa emamu in percentage wise ema omupemu na omupa ebufu na omuti etayo omu ye fa bibi migraine asorobin oma idi omo ho mba se idi na ho ba obo ntamfu ntem wani muti ena onta nsoso emuna na ma no aka na nimetu onta anyare ya hede se me kacho se edie ye apomtinitini a se sa woti ase edi nti kra na se nipa kra edie ho se edie ho efi se eya apomuden edi maye ene me pese me ntwe emema adwene se bibi so se de emema ekote brem no mo omudi twa mo ba no manso yesu ye ho ba betimpe bia no mema eya pese me nkuminya e wo twedi omodwe omo ho bet omo nim se oni oba da odi no a se oba na ho ba mema bi efi se ne ho ba na wa sorry so oba na ho ba e so oba na ho emfa na ho odo ye de no so ya de a e ha ma pa na yare kase e de mama so oba ho ama yare ma no yare se udi oba bia se oba na udi kan ba sa na oba ma ho aba but mema ni pio ho no mo a omo nim kra so pose ma ho ba e bi fa ne se bi oba atwefa na se ne twemu ye tro ana ne twe ye mera e se ne ho aba but enye no kre yare bi oba so ntimi ma ne twe ye di se yare wo ba so etima ne twa ye den saa na yare oba ma so etima ne kote ye mre oba twa ye den na be ma ne kote ye mre nti utie ya saa ne meni nyina utie na utu ho ano e de ne ma oba twa ye den enne ne bebeka se ba twa be ye den na yare na ama na basa e ma ne pio ho no mo a omutwe no mo de ne bi edikan rira ho ametwe na jense mo ne ma na dross be 3 weeks na beka se etwe wo sen no ese etwe wo sen sisa odi nyamanyama ewura otwa na se wa hwe otwa su yi a e ma esin na ewo mu ni nyina ejwiri gura na wa otwa na esito nti e ma kwa adem nti ese etwe bi won me ye dede nti se esin ni nyina ebubu na enam ni mu amonse na etwe ni ye dede nti be ma ne nemu na onam se amonse se be ma nam car nam potholes gura dede sa nti se etwe si tutu na kote nemu na ye dede nti oba bia no ni kwa se otwe ye dede ohia Dr. Amuzu se ye beboa wo na ya ma enam aba otwe mu eno no ehu hia se obekwa ko bisa ekwankyere bia ohia Dr. Amuzu ena ye wo obi ho no ma ye wo mama fa we nyem fato ho material bia papa wato o material bi na fabric bi se o de koma seamstress na ase tailor na quality fabric o de koma obi ama na pamama se wan fa ma tailor papa be pama se no nti se utwe ne ye twe papa na wa nya kotipa ama na ndi wa eno so no unhu edie ne so unhu so ye kotibone ne de yi kotibone so wo hono etwe bi wa ye twe papa bet kotie ne na nye kotipa nti se wo ye be ma na wuti me o se onya kotipa wati ase ne mema ne pi hono ma na nka wo mo nyare bet omo di nka no mu no bia eniema bia ma o makonya yare nti ye be sere se saa mema no a omo no mu no afodizi ane sa ne maneme nyina no mu njai se no omo ke kambo mu no emboa bema se obomo de se obeba Dr. Amuzu hono mu na se wo yare ya ma wodru oba Dr. Amuzu na wo nyare ya ma wodru ye ba ma wako
but obi on mo ba doctor amuzu na onyare but na naturally kwati ye ketwa eno na enye yare yes last me kan ye ende enye yare nti ye be ma wo de be ma kwati bi so open kese a ne ama obi nti de me pese me kan nyina ne sem momma ye mfa ye ho mbo doctor amuzu na wo ye ho no ma ye nuru papa what you say na intimi ndi etwani ye ene anadwen obi ono ma na yire ne da but ebe ye den se ne kwati mpo be sorry ne kwati intimi sorry because ebia na adwendwen bia na se yare bia woni so no e de o help ya ba ne be ma so no kwa ne nyame anim nie ene be ma bia pani se one ne yire bet na hono mo na oba no no ntumi ndi no enye ne pe o how kitinkiti bi na de ba na mpem bia no ya na emema bi ono ma se onya saade na wagye atom se aka me so oti wo ye enka nipa so oba doctor amuzu hono ma ye beboa enne se wo tie mi a esese oba doctor amuzu hono mo na ye ma woduru a betimi ne oyire adaye betimi adi wo ba ne yi na emfaso aba emnane so a wudi nti ye de number no egu screen so numbers no and the screen so hwe ya ubetimi afa number ne sisia no abobo number na e de ama me se ne be ya obesima no sia no se number na de WhatsApp dada nti fani sisia question bia Dr. Amuzu ade ba ko amepewo na ho ne se o ahobrase o time e de man the customers nyina nti wo ha obia no obenya abotre no watie no ama ano adru se bia wani efra sebi wani efra wo hu ade a obesima abobo number no 0247 0247 77 67 43 0247 77 67 43 WhatsApp nti opese oni doctor echati na pese o voice note mana o send dia ye beje wo so na ye de do no abrew de bia se ne ye ba ye nka wa fidi so no ye be ma do no kote do no ye nfam ba abontin a ye tom enso so frɛ doctor Amuzu a ye betimi de bia send wo be bia wo bia door to door outside Ghana kra no ye de bebrew ni nyan so be pick ye number no na wa frɛ eje ma me fa akonye so na me ka asem kakra emfa nkyerɛ ye mema the last time na me ka se mema ni bi yo no mo a ya na o ma dwene mo mo fi se bi o mo ye fate so ndo hu ne ho so o ye bema but wo bema ye ne gina wo ba na wo ne ndan so e man ko ana se wo yire wo girlfriend ne betimi a kyese wo ye bema bi e wo gina wo na so na wo ngina wo na so nti se wo ne oba ate ho no mo a de bia na esese wo di wo yire no a oba ne ho ba ansa na ho aba but mema ni pio no ma wo ntumi nye se adwuma no wo se ma ye ho mantem ebo a ho mantem ye ho wa echi nti se wonya Amuzu your time ni bi your time no etwe nwa wo maye ne kwa echiri ni se oba ne kra no oye gase anasa oye oba adwendwen eni bia o dey po ne ma ne menti no e ma ne ho mba ntem a wonya Amuzu your time ni bia ba bia na tenka hye ni nyina no utimi wura ho ekoyi ba ma ne ho esepe no kama ema no ho sepe no no ho sane no J spots on the bedru your time ni do bedru ho kai umpewe na apede number no the screen so fo na da me ka che me se mo yale mo mpem yale anu adro mema no mo mpem yare anu adro Dr. Amuzu e wo ho e de ma mo number no ubetimi afasesi a na wa frɛ Dr. Amuzu kama obesima yebre no ya yebre na ye bi nti quickly ma me nko improve that na wo abontin so nse kotie do ne mfa man but Amuzu e ba me sha etu malaria se esa ma odidi yie Amuzu P wona me ye o ya na wanom bi for general body pains and Amuzu garlic bitters so no senka wo be pon anadwe no hia bi onum ana ma omoja ne de fu sane and also boa na ne srade free ni pedue mu etwe wo ye fu mu srade na wo ye fran ye flat wudidi anadwo no na Amuzu P so wona me ye o ya na Amuzu K ye fran ya de aduro no we ye nuru a Dr. Amuzu di aba but we screen so a most important ni nyina e wo so na ye wo Amuzu product a ye do nom ne capsules a etimi ma be magina na so ye ni nyina Dr. Amuzu product a e wo Dr. Amuzu nemum Amuzu P Amuzu garlic Amuzu eba Amuzu K no eye edra ye wabontin ukọ Enkran Christian Village any Puma filling station ehwe ni Musunwan area 3 Emmanuel Otudan Mutachimanso ye Zongo Chani South Takrade Esipon Sports Stadium Kofobia whole station and the Kumasi Tafo Club 600 bomodi so be fire number na wa frɛ doctor en edi nkomo yare bi e haw no odi an so be fa number no na oni doctor edi nkomo
WhatsApp nso 0247 77 43 0247 77 43 Bema Tiasia. Oh, Bema Tiasia. Nekoti. Lalai. Eti ko Dr. Amus bo sisi ana omo normal yawe anu adru. Yawe bia de bedru doctor. For ba ne mema enhie mu die hu de. Oh, oba mamu. Yawe bi na etete wa bra body okwa account yawe che Dr. Amuzu. Obema wadru ama ho ato. Dr. Amuzu na waje so e de ama me de pennies doctor. Ye twa ya nwumra ye ba ye beto anko beto ye be ye positions na chese. Mama twen ya che no. Mo join you on Facebook name for positions no. And she so den ye pa ye twa ya nwumra sisi. Eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya se hono mu a ye sanyare wa bebre ne yare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a ye kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko ba na se na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impasso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600 Yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejo go fenyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiochalo Eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya se hono mu a ye sanyare wa bebre ne yare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko ba na se na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impasso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye firi honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ne wo Kumasi Tafu Club 600 Yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejo go fenyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic Mawuji Hiochalo Eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya atum oba ya se hono mu a ye sanyare wa bebre ne yare wa ye ya Ghana fo aji ya atum atrene Africa he nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko ba na se na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impasso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwe amobibia kwa bashronko e dia Wotwedie Mu Te Sen live on Kumawu TV Facebook Kumawu TV sans na YouTube page na enso Kumawu TV Facebook na Kumawu TV join your honey and come don't forget ebreba ama ya from wa utifie no ubetimi afre na de wajenche no enso aba na yetio na where say so we be a virgin na there is a position no na ebe hye so ma nko Facebook ya be kata na ye nye uko Facebook a share ma apopro so embe ka ho se na ebe ya agro no ebe ye de yesra mo advert no sorry ye ne omo ene ye adwuma nti advert de yesra ma mo ne ha ma no na ma agro no eye de ma ne ye sroche kama Mamini test ne be in from my name is Kevin from Kwada Kumasi. I want to see some of the styles now before I sleep, please. Kevin, ye be ye at the Amahansan and Ubeko Facebook, no I could follow ye. Oh, your Facebook. Good evening, ladies and gentlemen. I came from work. I saw your program on Home TV now. I'm watching you live. Nice program. I am Edward. Nyankopon inshallah will share live. Obiso opel ba wari eno de echi na che say wa hwehwe bi. Hi, nice program watching you from Inchi.
Nyankopo in Shroud. Hi, good evening. How are you doing? I guess I'm talking to the beautiful woman. Thank you for your compliments. God bless you. Hello, I'm enjoying your program. Teach us more. And you and then Nana, you're ready. Send Nana, I am ready here. War chairman, and yet is missing and friends number way so. Yeah, the test keke and the faso at the Mayania King Kind Ediama. My name is Paul, watching you from Koniyao. Yeah, to God bless you for this good program. Yeah, that one's was said or share. Lady bid in the test by honor me person mission I'm making kind. And we Bema. By the way, I'm Ordeno Prince from Kwada, so I really like your program. Some of the girls don't know how to romance in bed. Nana. Ready come out. When I bought my manage. Then you we say my man be brain soon him. Na mo pe A man be brain him romance. Oh. Say nyina no. Me man mo pe romance na wo ba na watwa bi. So at say be do what me no why romance ka de ai virgin ken. Ka wo ba apu bi na say wo hu apu no ko ba bu na nche wo mfi. Wo pe club bi a che wo twa tu tot no. Wo pe club ba ko bi di atoso. As a golda. I just to some watch charge. Into bed or bano, or make us obey could be no new son. A dear your fans will be a new son. Now 1 month and a person in that. Who will say Sham Chrome. So what I say? Who say too bad? And now, you bet me 2 pieces. So open son and know what the car. Maybe I don't know if he's opening some verses. No more, no my day. Are you sure? Okay. So what I say? Now what you should be a warrior near my name. Oh, me cases a sensation it seems. Or friend is seeing not just a walk around a map or spread cry day. I don't know when you know me. Nana cancer. I suppose some mean remember the promoting or more a yes, sir. Or what we can say within 11 money. So I say, intimate some memano. Munyanum Camuntia Virgin as some law come. Now upon on so now my yes, a bit romantic or baby or on the bearman at say on the bearman at that dime back. Bearman who crave rather no be make. I soon as it can be a son. Oh, she offer no be make. Ghana 4 man so yefesa. And I'm so on anything into on ya no ye. Nana no for 10 no what ye to so no di twa be ma yanim. Ta said obeye no ho no. E ma no so wonya dey. I say me ka bi ma a man do man de mo ye mo no. Oh, that's the point. So what I say, a man de mo ye mo no. So nya dey. Obebu okon na iti. When she beat that, he knew what we found Kunika Kakraka, what did the name so people slim queens to pass on. Slave queens. Well, who be our crown wedding? Oba, what a my dear back when they may catch them. Aye, who Pia one town was a rig, know what you will need. Come on. Who do you know to rig now? My head then. How bonnet you should be, sir? Oh, it's better, my Obama can why they why and a quarter. So what I say? Oh. Why na dum den just on ya no ho hwe sani ohu na wo de bepe wo no ye ne sa wo dem problem no office wonya awie waka na wo boa office wonya awie na abeja wo no fo no sa aguso den sa no dia enya de bi o mbekwa bonte da bia ayo mu dwola ka no no de ba be face so ati ase ti e ma no mesremo osumunya mu yie kakra okay so ati ase be sexy be attractive na se bia betwu ani pada kakra waka lipshen kakra obeba na oto ho o tu ne sele na virgin kan ye na wudum tv na wuso tv oh obebu so o ba ni nyina ni bu afu ni dada o di ka afre no na we oso meba obeti o meba onisa ni kun be fe de e di atwa na wotwa bi enti ono oba no kwa ni bu e de afu dada no e de oba obebu ko ntwa ma ni kun kra mfa adwuma ma no wa e de wa sevu na aduane ebi so onisa ba homies one ne na fofo e de eti baby oh ti say man sune wo munumu nyai na me man ntimi nya dey eno ye okay sune wo ye munjai na ntimi mema no endoye amount for Tracy will test ni yate ubo kunu kofi abaso so boy djuma ye wo mpem yate ye ntimi nkenkan ma wadodo mesro wo tie kofi Tracy so ya de odo ye pa ubo adjuma ye wo mpem nyankopon enhira wo sa no pese o cheba da wa Tracy guy and the shorter and can make kind edema kama virgin. Yeah. Nana kasa. Yeah. Position in Merano na edru so no. Mo join ni Facebook kuma TV GHI na
yeah heard the virgin what the my answer na virgin be kasa kasa yeah answer na be positions no so no na hima kasa ni ameka kire memma ne say ni amane mpeno na hima aka no enti we ye bema na oti se oba TV so no kasa ansem yi na sa na osuban ti a ese ojai no wasesa yemfa insanom ne enum boy mfa nko ba ho se opekisi open romance all my romance bia eno anu so be bie mu ato ama no e ka kire so wie a no aka atum okay o ti na make na see because enije bi anim hwe so mo amonum nsa no mo ne mo yere bra mo bra especially ahomache wakonum nsa na ahomache o bie na no pa no kasa enum bond differently what you feelings aban well iti misramu a munjai sa unim so be ba be da wo yere nchen a kan sample de anka memfa nka obenum kura num nsapa eya munjai nsafo a monum no monum nsapa ni bi ne de me be I advert mo bia wa nse bi wo wa nse bi wo wa onum kura ehwam wenum okay even though say yes again it onum kura na ehwam wenum na wanum nsafo a anyway mame call sanum nsafo no kura no wasa de bia sa to so onu ko na o de mame call no aye remes wonanum remes asa pede no ose amaje nanim waji green pepper de carrot akawo okay mame call so wo call well emema no na ma no so muntie empaso agro no yenyina ese ma yenyina ne ekopa enigye okay enti yenyina ne ese ye contribute se be ma na ye de okay enye nipa ba ko na ma mpaso agro ye de maybe ye mienu nyina ne ye pe ade no enti ye mienu nyina na ade ne ese ye de ese wo ba no ho sane wo na be ma no so no ho sane no enti den na obetimi ayama sa agro na mo ba di am nyina mo ho be sane mo no den na mo be matimi ama na ye special okay na make sure communication e kan ho enti wo be ma no bisa oba ne say den na metimi aye wo mpamu a obeye hu be sane o kam obeye okay na oba no so bisa be ma no what sane ma na wie no ne aka ye say obe garnish wo say aduane wo serve aduane wie a ye fre bebi garnish ya wo siesie so amana aye romantic enti oba na aka kire wo say wo so me ha oba bi wo wa wo di no odi ne slowly a ope enye gidigidi sa oba no je sa wo bisa no oba bi so wo ope no rough ope ne gidigidi papa na hima se wotimi wo so ope ne gidigidi ope ne slow motion ene mebusa me soso emusa me na hima no kra da bi emusa me sese e bi ankomodi be mo ti onim na ho na mu bedi na menye wo ti bisa me before ote bi sa sex nkomo no ote sa access nkomo no ye ndi no wo tama ye have musi aye na mo be shase atwe before me ba be di wo no na me nim bebia me so wa sanity na kase bia omu mienu da bo na oni feelings wo achi ade no ko oye na me pacho me call my your feelings wo achi yeah obi okro obeto ne bo ase no no ayire no ho wo ti wo say na asama me to change wo tu na wo de kwaka kaka wo di wo tasa so wanya bo business wo tu say dia yo remember no munya romantic oti enti se na America no ene wo yire anase se wo ye be ma waware na wo ni wo yire ndi nsan komo na mo ndi san komo no enka komo a mo de di oni na danfo be kwa kwatra bontre didi sa wo de na ye na me tu o mo fo se o mo nye sa enti se na me pewa ni ye di nkomo last ye be di pa eye enam nkomo okay me pese me hu se na wo tie me pese me hu den na ma wo ye okay what tickles you then a ma wo sorry ba dey be was so enka be bi wo no obe po boss me pa mi nya atafra metafu na hima o de mame two memma no fu wo problem it mame two memma no fu enti what position position ebeba o mo ntwen kra what the problem position en ko be dia o de tie enti me kasa asemi no enti we bisa na wa kasa asemi enti mo be du mpa mu a unim baby obeso ama wo girl a
obey okay. But that doesn't mean so when you do also. No, you see, there's I want Ghana send it no, baby be catch them say oni ni kuro. Or sorry, I know what time they say no they have to say fine. Who are you name? No say who sorry. Bovaje yaka sorry. Na na mi ni mama be. Ah, me say. So, me kasa emma ne say. So, being romantic means say if you kasem nipa ne wo tempa no so kra no. Now we kiss in the forehead. Okay. Look, kiss in the forehead. Oh, virgin. Okay. Okay, who tell me? Kiss in the forehead. And when I start you, now that forehead kiss, no, it means something. Oh yeah, of course it means a lot. Yeah. I mean a lot, pa. You are mine. Yes, you are my property. Yes. You are my everything. One kiss. You ask the man as when I get a for. Oh, say you same proud. About 20 years, we be quite conscious. You cross. I love you. The nasty be your sister. Onim kaya chano. Man, and I'm coffee among. I love you at home. So, what kiss in the forehead? What on the corn? Even in ears. Yeah. And the ear lobes. Oh yes, I'm managing. No, so I started so. So my your foreplay, or baby, are we in the sun? By that time now, be drew on. Now see what for. Okay. That's what I come on. That I know I real upon. It never person be say foreplay no na ma e hofo. Okay. Hwe onim se bema so yesusu ye wo liquid bi e free ye bema mu a e ba eno so nyankopon ye ne se eno na ye eno anye e hye da anye sperm. Okay. E ye liquid bi e di kan ba. Eno so sake bema wutimi sake wutimi se e ba no eno so na dru a your buy we so hu how to eno nyame bo se ebe kwa kosiesie kwan no mu ama e wire slippery kakra. Okay. It wo de na I slippery kakra no si de be ka ho na ama e wire smooth. Na etimi akomu kama. Enti empaso agro no de ye betimi aye niam bebre bet se ne America no. The rest ne ye garnishing. Okay. And I catch us so baby or open slow. Even so pen fast. It just some ban just so bisanu. Okay. And some way we send you or not here. Okay. It will be san also open slow. Why in slow manu? Slow no so no ukono kama. Gentle. Ukone chain. Who said memma no bebrina ya oba no bebrina ya born the middle side the middle no akwa chire kakra na da bi say no ho ama ye position it ukone chain no kama na o de ne feelings ne ba it onim ye asem we ye say nya more time ye say di hu nkomo pa na baby ice cream part no baby also the yogurt o say that no once I did not want to perform good what me to yogurt and now just only yogurt crown pa pe you fan nice one city the any be watching now tobi man try it okwa outer to fan ice one city the any be man yet chilled or dampem said the me egu ne boso when me say what service nana ye we are educated say so o mani nko run the bearman o say say ano eji oba wa ware no na oye o sa wo si wa say ya wa say oba won ni camp na o yes ade no wa say so on ka sorry ebi otimi say first ne ma me mo so pentakra na dia she brog mama na ye chilled ba ma ne da wono wa bie ne nam ne to kwan no na di wram na di nunum o beje prot me nua fa me so try na ye bi mama mema no so feeling at home what ya say anya so wanya ne mpana ne nti wanya ama na da bi be ya ama no mesra mo yes sra mo fa nice one city pe da bi na wo so le na wo ya ma country emma no say niam ye wo relationship no aware mu nyina okay. Sex play about 75%. Okay. Ni aka no ene hye ne ma. Okay. Debbie. 75%. Umma bema ti enya tinka e wo mpem. Debbie no. Umma obanya tinka wo pem a. Oh chale. Ka wo yi coat ne ma yanka na ke ni beje ho. Eti
me ni ameka kire emema na omo tie ne se ma wo twedie mu enye important to you. Okay. So ade be important open knowledge Ewo me ba cho omo mu twe TV omo hwe yi enye so omo ni nkumo but they want knowledge how to satisfy their men, how to satisfy their women and until omo hwe enti yete ano knowledge aye won na ye share enti ye share no na wo so o pa bi aka ho na wo dey satisfy your wife na wo dey satisfy your husband na wo no o pe satisfaction so wo satisfy na bibia o pa bia no obeya ma wo oba wo ho no wo satisfy ne sexually wo di ni yie oba na wo ho no etwe na ebo na ne namu no utimi di ni yi a enye gidigidi etwe di enye gidigidi ene ebe se for my 10 minutes etwe di enye gidigidi 10 minutes o chi na ozana na fam for here pa macho ye be ya 10 minutes per e di aka your time no ho yes sir etwe di enye gidigidi. Okay, know your partner very well. Okay, unim na obehu se ne obedi na ne ho beto no na ne ho asane no. Okay, sa nipa no bisa ne bibia onfa nkame woda. Okay, undi uyiri yi a ena wo ka chen so o do kunu ye. Oh yes, ena ma no so hwe look what ye woni yema bebre oba obetimi aye wo kunu a so be fa wechi no head be mo no wu mienu ni mi nsa wi a o pa de frisu be si pom si su sadwa na ye die na jai eno jina wo ba ejina wo ba no nana utime mana die bi okosa den a okai se we kana nana ya ka obeye mi sei e ko be peda me na ka cha nana hima se niema ma be ma fa wechi no say a topic no dey ya deal with it niema ma be ma fa wechi no e ya mpempie nye wo ba ne waye anase ne wo nye nti no fa wechi ye mema sa na yetie we are promiscuous by nature yakopo boy say ye pema ye dwaman by nature enye munyina enye eje shemenim eje tie mi onya number nko pe dwama na ye eje enye dwama na ye be ma de okay baby salama me wa enye memenya bejo to onya dwama misro so he de bi se ne de bi di bis ye gusu ya o kire mu bibi ye uni bi agotobi enti okay iti ye church enti when say oba wasiesie no ho awie she no what the bis aka ho aw enti wo ye bema na wo hu bibi sei wo dem a why okay undi kra bedi obedi e ba cho tin na meka na se o yire asiesie no ho wakodware o free bathroom aba bedroom remote wo for mo no wakodware jina na ni no what ya say ni wa ye bibia awie na wa hye bi sei ya wo ye bi kra fie dudu sei ni wo ye sei ma ba ma ni fie dudu sei wa atro ho nam se na nya me ma no ba bi wo ho na wo ba no wa ye si atro baka se wase so what ya say obaka se wa ye obaka se wase na nya me na ma ye o mo ye ga no mo ye ga na baka se wa say because wa she bi ama be na baka se wa say because wa she bees be ma ben and because you are looking sexy, you are looking nice. And be ma na no huni ho ti be de mema na ya ni omo kasa no ye wa hu bees eti bees no kwampa na wa na light on say eno e kasa eno am fantas ba e kasa to tasba no like kan enti sesia ene ye fa na sign check on eti o she bees ni say ya na o sign check okay yeah single papa bi okay last time ye say obano ete so a wo face you iti ye on na okotia sorry ejinam not so enti no sa ye sa skill no ma omo sa position no wa mo me say enie enti make okotia sorry e shase say enti sa time na okotia na sorry no
so omo hwe omo tie yes omo hwe ta makotia sorry say no o be ma no enye wo na wo de be hyemu ah say no en hyemu a ma oba no fan hyem wo de ne nsa na o de ne nsa na de o de hyemu a no otena so boko na otena so ah no otena so boko watena so ama na si watena so ama na si no na so peja no mu na odidiu no won say we wa uwo nenim ne nofo na ewa hai see the way Debbie is whining her waist ne nofo na ewa hai ne nofo na ewa hai obetimi anum ne nofo kama manum ha de right and na ade ba kwa etimi ma aha bibi say no etimi mama no ehun bank empa okay faunsa ebia wo somo dware ntino sa wo ye clean oh ne clitoris no na don sa na dwofro ho hwe ho be basisi afa grow ho atias now do sa so clitoris no mu now they grow ho na che say wan hwe ya ne ho be basisi because onu na ediu enti no ono na take control it no okay na ne ho be basisi ama why okay what matias eno ne ye na last week okay ene position e pese ma woni okay the same be ma no te ho na be ma no te ho na kotia so wa bio na mu sei not otis no atena so akote na hwetwe no mu no eno de won se wo be ma no wahu bra not so no okoba not so into wo be eno se no wotimi hu se ne owan ni ways no na otiso into be kofom kakra enti eno no na waso ni ways ya single follow no so no abo ne to no kakra no abo ne to no kakra you see that tapping way it gives a special rub yes abo ne to enye se wo bo ne dindin ama anate ne ya worry you know bo chobe chara ba follow na ya ma say komono no Imagine Trazo. Oh, Sano. Kotiane Shetrenum. Okay. Not so. It we no etimi ma oba no e wane wo the way ope. Won say no wane wo. Obi o so ye ni sesia no wo bebe be ma no. Oh, dabi we ma ye ho mba. Dabi. Ase bi na ho obi ho beba. Oh, dabi we ma ye ho mba. Eti o wane wo say no. We die oba no e take control. Oba no na ye ni bibia. Eti wo ni obetimi aye ne so pa. Fa wo sa fa na chi sei. Wo say mo ha sei. Ne kwa betimi de wo sa. Betimi kwa do touch ma. Atafre ho na ma no. Se ne be ya na susu cha me ye kira. Oh ye sei we nyina oh ye say ono na edi o Debi so to na ye soft master e do boss na wa control na so no oh no ene de o tena ase okay we no eyema ye papa no mpenifo no now we must am time say anya prostate me pa cho me de me nim sa de no okay o tena me kan me pese me chere say we de eyema obetimi a relax na oba no na ye adwuma no enye de bia na bema no na eso oye adwuma no pam oba no so eso oye adwuma no na this time no bema no te ho no so gina ho mia ono so beba we ma ye ho ma we betimi ma wo oba no ho aba se ne be ya ye be dru be bia ye se ye adwuma na so na ho ma na se ye ma ye ho ma na mo tell so no beba be chulo that man nya akran second round but mama yen check na mema na meet bro sama na two batch set sama na enye na un se be veg eno ano yes and one say you repeat it right and ano de no okay and ya sama mo ba kwa account okay so that's how no ne ye be and eno ne akonya mu de yes akonya mu de no okay mostly we we ma mostly we we ma oba no se ne be ya ono so ne ho be sane no okay mo say mostly e we no mo ne ma oba no ono na ediu nti ono na ediu ono na nim se ne oba ye wa oba ma no ho aba obi say the way that wine in waste no wo sisi ne so nti that be no an wine e ma ye he that be wine waste ne hu the way na wo wine no wo veg na se the camera e share de nya de oba hu
Nti jira virgin nim say na wine le said na otene so no moko ya single social media handles near ya single YAASINGIN ya single ne single nsa no yen SINGIN ono ne de no nti ko follow no ho ma yesa ne be ya ubenya videos bi say ahwe wo ho bebre so ye music video now here na mo a ewo ho a ehia selling before we pick your course no won say your positions bebre a we are slim a obetimi aye okay wo to a and also different okay we are slim a ya won say we are slim we are doggy a ya nkrofo so mo fa your phone license to so slim there we be there no ya doggy your position obetimi ama wa ye doggy a we are slim lady kura obi hu a obeka say wo to na so na wo ni to e posa de wo apu to no ebetimi a kire wo na wetimi aye ama wo differently. I'm sure say as we go on you bet chire okay what in American say as we go on you bet chire okay also be on what to the easy so betimi apo no to na ne to na page no anya doggy ama wo me ba so what in American say but wa wo ni to no wo so wo send you betimi apo to a ebetimi ama kakra na wo no obi hu obeka so wo to na so na we need to bet at least at the time na be man person oni o we on the be create video so we mu position obeka so shape but no shed I need to say bedroom pemusa na ese wo ye enti positions no ne ye ne say eboa ma hello edie no eye kama hello hello good evening boss we vacho dini baby akase free but your friend as much as I can for Washington with the moment. So, pleasure meet you. This is my first time I'm on the program. Pleasure meet you. I'm a dog. And the way I must be in church, okay. That's from question. I'm going to say my phone. A boy, yeah, see, I ever cause why I'm our phone the pan to say I'm a Odonna so them. Hello. Hello. Hello, good morning. Nyame dumo mpacho na so e. Pacho mitie we. Me really to go into my room and not working in the manner. Twerking be man e wa hra de. Oh. Me do ko Facebook na sa akosha na foforo kuma u TV GH. Na hwe ni nyina foforo. Hello. 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 Good evening, Pacho Dini baby akase free. Pacho friend that follow me cuz I have Kenya. Okay, bye for me too. So the way na come up shibi. Ko so na me egg na pa na bye for ya da sipi nya ko isha. Hello. Hello. Yeah, hello my family too pa me do Dini baby akase free. Hello. 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 Good evening. Udini baby akasefi. Lebacho ya frame ya mekasefi oda. Lebacho mu program na mo ye ne kama pa nyamisha mo. Ya da sipi. Amunya wode na mo nkoso nje na inshe ni free. Ya da sipi nyankopo ehra ye pa. Se mo hye. Enyumre bia. Hello. Hello. Yes, darling. Hello. Yes, darling. Sweetheart, today baby akase free. Lebacho your family Jennifer make us free tonight. Jenny mpacho meet you. Lebacho mu ye repeat. Me pacho I repeat Thursdays 10 to 12. Na ye repeat at the amount Jenny. Okay. Any Hello. Hello, mpacho dini baby akase free. Good evening. Good evening, me do dini baby akase free. Hello. Me show low TV no ni ending komo why. O fra na wa low TV na e dia mama. Hello. 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 Good evening, boss. We Bajodini baby akase free.
Okay. Francis, meet you. Pacho. Because I am a come pa. Yeah, as I said, I bring a baby a Sunday be and you may be a mutlase. Namu. Hello. Good evening. Good evening, boss. I'm Pacho Dini baby Akasefi. Hello? Good evening, boss. Udini baby Akasefi. Mr. Momo Framulo Mafidi and my namoni ending common. Hello. Hello. Good evening, me Pacho Dini baby Akasefi. I'm Pacho Film Kimos Mikasefi Kumasi. Entry meet you. Pacho, my program in the camera. Pacho again, Jackie Pacho, many number Kakra. Pacho, you, ye are the Bema Why. Ye are, ye Babu Bama, come. Pa. Hello. Hello? Boss, Pacho Dini baby Akasefi. Pacho, Mikasefi is your friend Da Costa. Da Costa meet you. Pacho, program come up. Nyanko Puin. Ye because I am come. Ye bet church the mumu. Ye bet church the mumu ye pa. Hello. Hello. Yeah, hello boss. But you didn't baby Akasefi. Okay, me do akasa kese mame. Okay. Yeah, increasing wow. Mate. Next week may increase the time let the amount come. Hello. I'm going to say man no munche. The time my truck and I'm quite any mukaka. Hello. Hello. Yeah. Pacho good evening. No didn't baby Akasefi. Maybe na Mekasefema. Okay. Pacho meet you. Hello. Me do meet you ah. Mekasefema, maybe Be meet you. Maybe suffer. If it's a year from Swa. Now, now, after see them manual. So, a back cushion. We are from Okay. Now, to the swap. Pay you for me, magic, winning in our man. No, I felt that which in that. Okay. Simple. Yeah, be my virgin. Yeah, no, it's on the year positions. Hello. Good morning. 12 na nyabo. Nyame dumu mpacho na so e. Okay. Da bena day. Yeah, men said your can. Repeat. Okay, repeat ni nyame ya duma. Thursdays 10 to 12. Thursdays 10 p.m. to 12 a.m. Yeah, hello. Last caller. Hello. Hello. Mr. Mulo Mafidi and Mayanam. Hello. Good evening. Good evening. Udini baby Akasefi. Ebreno enya ye bre ye ntimi mfa frefo bia biem esan say ye breno enya aye bre mo mfa nche ye ba ye bie for life na ya mo friendem se na be betimi apeke mo sha ne so mai se dwumadie we adult only mpanyimfo nko a na ye ne omo etwetwe nkomo live on Kumawu TV 10 to 12 a.m. It's in the time na ko 10 de na abofra bia ada asundwem nti yesrɛ mo nhyɛ ne so saa ɛfa my virgil bi bisa asɛm ɔsɛ na fuso yeah it's in
neche se ultimate na be man so manenye ye bi kwa na wo bi kwa na wo so che ultimate na otie o se na ye frusu bi kwa na wo so che be man okay enye se wo ye ade a nipa na wo di no no sa feel weight no me ba cho na me kana say into the best position no ka be boa no the second one na ye the otana so Debbie bra ha wo ye frusu into wo de wo ye fru no ekoha okay na eto no wa ha into open it to say na etwa na body chi no secret me kata twa no into man face no okay fa we mom okay face na chi nti na chi ne ba ha no etwa ne ba ba bo na chi okay etwa ne ba ba bo ne to echi ho na no on fa nya adwuma nti mo am ye frusu no men kasa obetena be ma no so because as a ye fru no kra be gi space no okay what in american city ba ye differently the otana so say no okay ono na obeya okay betimi aye better e dia mawo na wetimi awine no na ye fru no na we de bi wine ni sisa wo bu na ni che na oye ni eje wutie na ye fru na eso no de na egu ha o se ma no kwa timi do nsam okay Ebeno anya ayevre yebe daje fonyi na se enede isumoje bre na mhwe djumeje nyina live on Kuma TV bre no ayebre na ya se wa yesa se ya advert ebre no ya yebe makwa ama na se wa ama ne final words na chese wa chia na do fo mienu pe na final words 1 minute mesremo emema no mo pese man you romantic no munya boswa ni jeni na na dwena moye de morie no munya no kranye good for my health enye mambo next week about to 1 minute papa dia ya sanka loka okay ye ofufuo okay mutuo yeku okay anwumre se sache kala ole okay what the berry jeni no berry kala ole ne nkate wonu munye hwam oba course besebo kama sweet akos papa bi ye chi anyankopo insha na number bi eni wa obi pese oye aduane ma no obi ye word op so next week oba pe number na ma na yemfa and so kama se na be obi ye bibi obetimi and invite to am abeno ama no virgin ebre na nya ye bre ye kwa no ye kwa no ti ye da ya hwefo ase next week ni ede ba no anu ode ba next week anu ode position ede ba next week no anu ode ye be nyampa maga chochino zo ba tompa wan tompa ma ye ba ye de mpanyi na bebam what you say enya grobi ye wo missionary position bi a ye kirewa missionary na oda wo say member bi wo missionary no oda oba na so na ode no ho nyina to oba no so oti oba na ho me megazezu bu me esa Wotwedie mu te se eya wa kasa wonim enya wa nkasa nso wonim yes fashion na adwudwa me esiesie me atade yes fashion na pamma me ohwe se ne atade ye fe a wo ye wedding engagement party baby bia wedding kra na wo kọ na apa atade a efe ahye ama ho ayafe ayakona me kamfo yes fashion de ma wo beboa esiesie wadwudwa ama ho ayafe kama omo open kra omo numbers no na the screen so fast esie na fe yes fashion no omo ne wo entwetwen ko mo be kire wa de pam ama wo hu ade pam opam ma ne ma pam ma ne ma yes fashion omo ne siesie mi edwudwa me ama me ho ayafe kama atade na ye fe ye pa kono pam the same thing emfa emam one of some asema de jumedie ebro live Dr. Muzu Heba and Spiritual Center the Penny's doctor on a bomb machi don den pass anso na dubina Heba almost so yasini ye pan na me de jumedie bro me PM ochina is one the only one in Ghana Yankopo Asia said dane de nyina obua me de jumedie director original Sam Dapus boss we salute you wherever you are. Bernard Ade Cavani ama ye chobibia ma moje bre na mhwe dwumedie enyume ma dofo na matamfo nyina me chia mu nyanyankopo Israel da sene ye besa ehye bi yakram Eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya tum oba ya fe ho no mu a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya tum atrene Africa ha nyina ye
mema hu iyade na esa enti bema bi a o temi a de kan so over weak erection no bema no sori a emunye dene odi kro banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abehwe ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwi eye firi honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo yaso ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson e jogo fe nyumre lumnifa Dr.